Ramazan'a girip geçecek çoğun bir jeniş bolat ele. Oşağa barımızın niyetimiz beken bolsun. Kudayım birsa uşul kuru berişlik hareket kılıp atkan bir tuğanlarımızın janağı den solunu çın kılıp sizi bizlerge жаңадан жақшылаған татына қақып салып берсін. Бұл 5000 адам бата тұрған мечіт салынды одан. Мечіттің еле ішіне. Подземный парковкасы, подвал деп қойып, жана бірінші этажда мечіт. Подвалы. Адан бірінші этаж, анан анын үстіне 2 этаж болыпчу. Ошоға урматтуулар, биздин да мына жүрөк ооруп турат. Бирок арга жок. Бирок иншалла жаңы мечітте барыбыз біргелікте саламат иншалла намаз оқыйлы, ошонун бүтүшүнү Кудайым өзү тездетип берген болсун. Азыр ушул өткөндөргө бір Кур'ан окуп туруп дуа кылып коелу дейбиз. Кандай дейсиздер? Анан кийин кенен отуруп Кудай буйрса тамак аш ичип туруп акырдан аксакалдар бир дуасын берип койсо, бүгүн куп акыркы намаз куптан бул жерде жамаатка. Erteden başlap turup kara kulup salınat, buzup başlayt. Oşoğa inşallah barınızlardan Allah razı olsun. Sizler menen mına cemaatta ötö jakşı bir tuğanday işlep gelecek tavız. Kudayım buyursa Kudayım batırağı ile uşul cemaatımızdı dağın ese kılıp katarımızga özgüler de koşulup çoğun bir cemaat bolup kayra gelişimizde Allah nasip etken olsun. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأمهاتنا ولأساتذتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يوم يقوم الحساب. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن والبسنا بخلعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بشرافة القرآن وارحم جميع أمة محمد يا رحم يا رحمن. اللهم شول كرامته وقلغان قرآن كريمنا حاصل بولغان صوابته жалпылы өткен пайғамбарлардың, пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва салламның рухына, азважыл мутаххара болған аялдарының, жалпы өткен азиз әулия ұстаттардың, жана ошондой эле жалпы өткен момун мусулмандар ушул жерде алакан жай турган сизи бизге караштуу жана ушул бүгүнкү күнгө чейин жамаат болуп бул жерде иштеп, кызмат кылып, жана жамаат болуп өтүп кеткен markum jana markumlarının ruhlarına kalış bağışladı. Allah Teala'larda öz rahmetin al ruhlarının şahat kılgının. Allah'ım alardı pendeçilik kılıp getirgen gemçilik günahları bolsa afiyet etip rahmetin algının. Allah'ım okulunga tilavetil Kur'an'ın hurmatında jatkan jayların jaylı, toprakların torko kılıp, surak savalların jengil akıbetlerin jannatil firdavsından nasip ayla. Allah'ım kalgan eli jerimizge mamleketimizge, cemaatımızga tinçlik, amançılık, ıntımaqlıq, işkerçilik berginin Allah'ım. Jaratkan Allah, mına bugün ulu iştin başatı bolturat. Kuday Teala uşul Baytullah'ın kayradan bat bütüşüne, uşul sapattığı bolup, batırak bütüp, cemaat kayradan baş koşuluğunu Allah'ım özüm yasar etken bolsun. Hurmatlı cemaat, sizi bizler eğer de mınavul cemaattan bir katı iri söz aytıp koygan bolsak, kimge bir ödöne söz aytıp koygan bolsak, katı tiyip koygan bolsak, sizler de geçirinizler, barımızda Allah'ım geçirgen bolsun. Kuday Teala uşun mamleketimizge Allah razı olsun özü. Uşunu salıp bere turgan jigitlerimizge Allah Teala dünyasıga dünya, ömürüge ömür koşkan bolsun Allah'ım. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Ey Rabbim, başımızda aman cemaatımızda tügöl, cana cemaatımızga cemaat koşulup batıra koşul jerge gelişligimizde Allah'ım özüm yasar et. Amin.